Ovdje ću se malo zgrijat u jednoj od prostorija Samoborskog starog dvorca Tepeca. Napravio sam nekih 10 km po dubokom snijegu. A što reći, metoda ne proizlazi iz ograničenja. Metoda nužno ne isključuje ostale puteve, niti druge metode. Metoda je kad možeš birat, onda izabereš da treniraš u hladnom i u dubokom snijegu.